Thir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule nizan lama football ma inel na rang ten nei ani le ha chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga tin zanin in khel tur te le football thuleng te thlirangai thla ho na in nei le donang o tun trum chu nizan lama English Premier League in khela tang hian bul tran don ta ila champion tum team Arsenal in point thum an hlo chuaka an khingpui an mikwal falham chu goal khatin an ne Emirates Stadium in khela hian Arsenal hian goal shot tum som pasari an nei ya mikhwal team falham lam hian goal shot tum ko an nei ve bok in khel pumpui thera team pahni te an in khel tok ang reng khop maya Arsenal team ero an chung nung hret thong in khel bul an han trana Arsenal team a hla umzo ka an tanga ma se poimo goal hi kan mulok lo minute som parukna Arsenal tan thillo mom lo tak hriat tur auma an defender poimo Gabriel chu hliam wanga lak chu ania Jacob Kior chun ani hi aron thlak hemi nuwa hian minute som ni pakhatna Martinelli mangin Arsenal in hun tha an neia ma se a hun tha nei Martinelli hian abo pel thong minute som thum pasari nai ro goal kan mutange nge ya Arsenal tan tun naya che tha mai Mikel Merino chan nawari siam sak atangin Gunners team ma hruaina goal hi aron khonga first half goal dang alu bel zuitalo second half minute somma pakhatna Arsenal tan Martinelli siam sak atrain Martin Odegaard chan hun tha aron neya ma se Odegaard hian a hun tha nei abo pel hun tampo aliam ma minute somnga pahni na Fulham lam hian Jimenez mangin hun tha an nei vele ngala ma se ni lampo hian an hun tha nei an bopel ve bok hemi nu hian hun tha an in siam chaude mol maya minute somwa palina Arsenal lam hian hun tha an nei ya amai ro chu Martin Odegaard an a hun tha nei a bopel vele minute somruk palina Fulham lam in hun tha an nei vele ngala Jimenez bokin hun tha an nei ya ani po hian a hun tha nei hi amang tangkai bik talo anne minute somruk parukna hliam wanga hun engama chen chol to minute somruk parukna Arsenal tan thulo mom hriat tur auma hliam wanga hun engama chen chol to English forward Bukayo Saka chan wanere chu aron thlaka Bukayo Saka hi field chunga a hlo omzui ngal hle minute somsari pathumna goal a khung tange nge ya Gabriel Martinelli siam sak atangin Bukayo Saka hian hliam wanga aron kir nuwa an goal ni na hi aron khung ta anni hemi nuwa hian team pani te in Norton a mu nama minute somriat pakhat na Fulham tan Munison hun tha aneya ma se hun tha nei ani hian amang tangkai zo talo anni ma se a hun tha nei minute som ko palina ero a hla du talo thunga se segno na siam sak a train Munison in an sipur aron su thena ma se hun tam aum to lo wangin goal dang alu bel zui talawa mol nei tu Arsenal lam hian Mikel Merino le Bukayo Saka te goal khung mangin goal ni goal khatin ne na an changa point thum lutak an hlo chuak ti hian table tharbera ne na chang team Arsenal lam hi khelsom thuma point somru pakhat nen pahni na anom zui zela mashroi tu Liverpool chu point ko chawin an phak to lova khel khatin an khel tam thong Fulham lam ero khelsom thuma point somli pangan en pariat na anom zui zela table hian parukna inson chau theina hun tha an nei an bopel an ne nizana English Premier League in kheldanga Manchester United ero an tol tule tange nge ha an kingpui inel lakal meka chetra mai mol nei tu Nottingham Forest chon sikhat fain an lo tlom in khel munam taka hian mol nei tu Forest lam hian goal shot tum riat an nei ya target a so thi tum ni chau nein United lam hian in khel chung zong in goal shot tum som ni pathum an nei ya apoi mo golero an khung tammi alo thong in khel pumpui thera ball possession le in pass dikong apo United achung nung an ni failure laka ma se Forest lam awa nei zoka an tangta an ne City ground a in khel monam takmai hang goal kan hma khop maya in khel trana minute nga neleka yete sa siam sak atangin United ina an tu lava an chuatir Anthony Elanga chon Forest tan ma an hruaina goal aron khunga atlap hlui laka hian goal khuin a team hi ma a hruai puita an ne
hemi nuwa hian United in hun tha an nei vele ngala Diego Dalot siam sak atain Bruno Fernandes on hun tha aron neya ma se Forest lam hi an in veng thei ta hlo an ne minute som pathumna United in hun tha an nei le ngala Bruno Fernandes stan asiam saka ma se hei po gola alud lo hlo United team hi an van doi ang reng khop maya minute som ni pariat na Bruno Fernandes on goal thatak mai na chuya ma se goal ban apet per hlo mai minute som thumna Casemiro chon hun tha anei vele ngala minute som thumna United hian hun tha an nei le ngala hei po United lam hian an bo pel le first half ringot po hian United hian hun tha an in siam hnem khop maya ma se apoi mo golero an khung thei talo anni minute somli panga na Bruno Fernandes mangin United hian hun tha an nei leya ma se hei po an bo pel le first half goal dang alu bel lova second half an tantin United coach Rasmus Højlund chu alu tira ma se danglam na mero athlen lo le minute somli pariat na United hian Casemiro mangin hun tha an neya ma se hei po an hla le United lam hian hun tha an in siam chho deuh mol maya minute somnga pariat na Garnacho mangin hun tha an neya hei po Garnacho hian amang tangkai zo ta bik lo Forest lam hian an goal ven him na an thok chho tana hun tha te po an in siam vele zau zawa ma se goal ven him ero an ngai poimo ta anni minute som sarina United hian Garnacho mangin hun tha an nei leya ma se Garnacho hian a hun tha nei bo pel zui lein United team an mang ang chho khop maya an hun tha nei an bo pel nem ta hle hun top lamai ro Forest lam an ron lo om vele shata Milinkovic le Morgan Gibbs White mang te point hun tha an ron neya ma se United lam hian an chhuadu big lova goal nor lama an thok chun zom zela minute som ko pani na United lam hian Garnacho mangin hun tha an nei leya ma se an van doi akal tluange goal an khung thei tlat lo maya hun top zui ngalin mol nei tu Forest lam hian sikhat fain ne na an changa United team ero avan doi zoka an tang ta thung ti hian table tharbera Nottingham Forest lam hi kelsom thuma point somma pasari nen pathum na anom chun zom zela season thara UEFA Champions League an khel ngei arinom ta hle United lam ero kelsom thuma point som thum pasari nen som pathum na anom zui zela mason lam ai nung ton lam an pan chho zel ati thei ome in kheldanga Wolverhampton lam point ne na an changa United ang bokatal boy mek West Ham United chu sikhat fain an ne he in khela hian Wolverhampton tan minute som ni pakhat na Jordan Larson chon ma an shroina goal a khunga hei bak goal dang lubel zui talavin Wolverhampton lam hian point thum an lo chuak ti hian table tharbera Wolverhampton lam he khel som thuma point som ni pakone som pasari na anom zui zela tlalo tura an beina konga malam an pan zel West Ham United lam ero point som thum paline som parukna anom zui ve zel bok Spanish Copa del Rey lama lut vele taila nizana inkhel monam tak second leg borok trang maya Real Madrid in next round anin pet kai shrama an kingpui an mikhol Real Sociedad nen goal li ve in pein anin ne toka aggregate avan neizoka an tang ta thung he inkhela hin Real Madrid hian goal sat tum som ni paruk an neya mikhol team Real Sociedad lam hian goal sat tum som pakhat nei thungin targeta sot hi tumnga an neya targeta an sat tumnga tanga tumli hi gola alut anne Santiago Bernabeu inkhel monam taka hian minute som paruk na leka Marina siam sak atangin Barnatia chuanin Real Sociedad tanma an shroina goal aron khunga an phur thar hle mase minute som thumna Vinicius Junior siam sak atangin Brazil forward khel na mun chang tam lo mai Endrick chon Real Madrid tana an sipur sud na goal aron khung vele ngala first half goal dang alubel zui talo second half Real Sociedad hian goal an mamoti in shen na takin an nor leta an thora po second minute som sari patni na David Alaba chon an lama atilut pala Real Sociedad in goal ni goal khatin ma an shroi chi bok minute som riat na Real Sociedad ma shroina ni turin Mikel Oyarzabal chuan take fusa kubo siam sak atangin goal thum goal khatama an shroina goal aron khunga aggregate achung nung zok an ni na ani chi bok
ma se Real Madrid an bei dong tu big lova hun tampo aliam ma minute somriat pahni na Vinicius Junior a siam sak atangin Jude Bellingham chuan an sipur su zona goal aron khung vele ngala game borok po atang le minute somriat paruk aron neya Rodrigo siam sak atangin Real Madrid tan Aurelien Tchouameni chuan an sipur su zona goal le aggregate an chung nun na aron khung vele ngala Real Madrid tlang ngei turangai tepo an ni man Mase Sociedad lam an bei dong du big lova hun top marshat additional time minute som ko pathum na Gomez sa siam sak atay Mikel Oyarzabal chuan hein khela a goal ni na le goalie goal thoma ma an hruai na goal aron khonga aggregate anin tluk vele chi bok hun pa ngaya anin ne tok zui tak awang hian extra time khel ania extra time minute za som pangana Arda Güler siam sak atangin Antonio Rudiger chuan Real Madrid tan an sipur su zona goal le aggregate ma an hruai na goal aron khung vele ngala Real Sociedad lam hian thil mak thlen tir le tumviau ma se goal dang alubel zui talawa Real Madrid lam hian aggregate goal nga goal liat ne na changin final anin pet kai zui ta anne Cup difference lama ni zana semi-final in khel monam taka Paris Saint-Germain lampoin har salutuk lavin final anin pet kaya an kingpui division niam lam club Dunkirk chu goal nin an ne Hein khela hin mol nei tu Dunkirk team tan Vincent le Satten goal an khunga Paris Saint-Germain lama Osman Dembele chun goal ni khungin Marquinhos le Dizardo ten goal khat ve an khung boka goalie goal niat ne na changin an ni lam hian final anin pet kai zuita German DFB pokal lama lut vele taila nizana inkhel monam tak semi-final inkhel borok tang tak maya beisei lo mai result kan muwa third division club Armenia chun an khingpui Bundesliga champion lai Xabi Alonso in Kolmek Leverkusen chu goal ni goal khatin an neya third division club hian final anin pet kai inkhel borok tang taka hian mol nei tu Armenia lam hian goal satrum riat an neya Alonso in Kolmek Leverkusen lam hian goal satrum som pathum an nei thong inkhel bul antrana trumdang ang bokin Leverkusen lam hian an nor na khop maya an thora posin adli siam sak atrain minute som pasari na Jonathan ta chuan Leverkusen tan hian ma an hruai na goal aron khonga ol sam takin he round hi an paltlang le mai te point arinom ma se Armenia lam hi an beidong do big lova semi-final in petling to kan nilom intiniom takin minute som ni na Marius Orton in ansipur su zona goal aron khonga game borok po atang zui le minute somli pangana Armenia lam hian an thora sengin opsiam sak atangin Maximilian Grober chon ma an hruaina goal aron khonga second half fa Bayer Leverkusen hian hun tha in siam le nual ma se mol nei tu Armenia lam goal veng hi an paltlang zo talawa beisei lo zok third division club Armenia lam hian goal ni goal khatin ne na an changa Bundesliga champion la hi pet line final anin pet kai zuita Copa Italia lama lut vele ta illa nizana semi-final first leg in khel monam taka Bologna ne na an changa an khingpui mol nei tu Empoli chu sithum fa in an ne he in khelain Bologna team tan Dalinga chun goal ni akhunga Orsolini chun goal khat akhung ve bok ti hian first leg bi ka mi khol team Bologna hian mol nei tu Empoli chu an neya sithum fa ma hroi chungin second leg ka Empoli hi an lo mi khol ve thung don na final lut luk te po an ni ti thei ome inkhel result lam kal sanila inkhel tour fixture lama lut vele taila English Premier League lama zanin zan lai pen dar som patni le minute som panga Southampton chong Crystal Palace an lo mi khol don na Southampton hitlak lau team an ni ya Crystal Palace lam ero European competition khelphak tum team kha an ni thong inkhel monam tak kan mu arinom zanlai peldar som patni le minute som panga vek hian season thar European competition khelphak ngei tum Bournemouth chon tlak lau team Ipswich Town an lo mi khwal don na Bournemouth lam hi an chak chon an din mun te po an siam rem chho thei don na Ipswich Town lam ero an chak lau chon tatluk an chho deuh toin arinom game poi mo le munam tak ani nge arinom heng ba kain Brighton le Aston Villa te anin machon don boka European competition khelphak tum team patni an ni wangin a munam lo thei lo hei po hi
heng ba ka hian Newcastle United le Brentford anin matchon don boka Newcastle United kalvung lai tak ani bok nen Newcastle United din mun athadeu tura te po angai thei omme heng ba ka hian zanlai peldar som panhi le minute som panga vek hian tun naya che thatok lo Manchester City chon Leicester City anlo mi khol don na City hi UEFA Champions League khel phak tuma tran lamek an ni ya Leicester City ero Nistelrooy noya talo tura baimek an ni thong in khel monom tak ani han bei sei chin thapot ila heng ba ka hian zanlai peldar som panhi le chan ve Merseyside derby kan mudona Liverpool chon Anfield ta Everton anlo mi kholang tun din huna Liverpool lam hi mashwai mek tu an ni ya nizan lama Arsenal an chaka wangin Liverpool tan he game hi apoimo hle don an ni an chak chuan an inkara point som pahnih aum le don na an chak zo lo chon point ko chau ani thungang inkhel monom tak ani han bei sei chin ta phot ila Everton lam ero an chak chuan an din mun hi tlalo turin a thaviau to don na game bo rok tang tak ani han bei sei chin tha pot ila tunge chak zo ka kanrin te po thailang don ang o ani ho ba ka hian Spanish Copa del Rey lama zanin zanlai peldar khata Atletico Madrid le Barcelona te anin matchon don na team pahni te first leg ka goalie ve in pein anlo in ne tok to anne Cup difference lama po zanin zanlai peldar som pahni le chan ve a semi final a Kennes le Reim te anin matchon don boka heta chak zo ken final a PSG an matchon don anne DFB pokal lama po semi final game no zoka zanlai peldar som pahni le minute som panga Stuttgart le RB Leipzig te anin matchon don na heta achak zo ken final a Armenia chu an matchon don anne Copa Italia lama po zanin zanlai peldar som pahni le chan ve semi final first leg ka AC Milan le Inter Milan te chu anin matchon don bok inke result lam ka santai la football thuleng lama lut chho don ang o karliam ta karto pa khan kan hriat lan theu angin Napoli lam chon AC Milan goal ni goal khatin an ne ani kha hemi tuma henkal worker le Joe Felix te anin hnial na sa angreng khop maya Joe Felix en ball akeng rei de unge worker hi alom lo khop maya first half tunnel an lu na lama hemi hi a video an audio po chiang takin alanga worker hian Joe Felix nena Lionel Messi kan ni lo hi nangpo Messi ini lova field chunga hian in pasa game khel tur kan ni Messi anga thiam na nei ini lo chonin midang pass mai ro tin a an khum rep maya hei hian soizui atitam ngal le a video hi a viral ne bok nen Joe Felix a che thadlo akal tluang te po ati thai ome hetiang nuwa hian nizan lama ve khan AC Milan lampo Felix laka hian anlung oi lutuk lo ni in alanga season kalmek a zo huna angeta senglu antum lo thu le Chelsea nena le tir le antum thu an soi chiang ni in tarlan ani zui bok Manchester City lampoin thulo mom lo hriat tur an nei tatlat maya FA Cup a Bournemouth an matchon truma in hliam Erling Haaland hliam chu an thu puan ani ya Pep Guardiola chon midete a matchon na nizan lama khan Erling Haaland hi karung atanga kar sari vel chu atlem bera achol angai tur thu asaya medical team te abiak ron nuwa Haaland hi tun hnai maya chon aron kir lo tur thu asoi chuti rolin FIFA Club World Cup an khel huna ero Haaland hi aron kir man abe sei thu pe phian asoi zui bok City tran tu te tan chon thil lo mom lo tak ni turangai ani Ruben Amorim point Marcus Rashford chungchanga thuthar aron nei vele ta Ruben Amorim chuan Marcus Rashford hi kan threchiang chhotel telha ani hi player theina sang tak nei ani bok tun din huna khelmek na team tan ache tha hi kalom ma player thabik ani zia alantir ani kan team tan po thil ro puimin lati sak karinga tuna ache dan te hian min barakhai ma kan team a aron le don lo chungchanga chan soi thei ka nei lova ma semi tam takin Marcus Rashford kan du to lo anga an soi hi chu thudik tok lo ani ya at khel dan te chiang takin kan en chho zela kan team tan po mi tong kai tak ala ron ni le nge hin karing ti hin asoi hei mai ba ka hian Ruben Amorim chon Bruno Fernandes chungchang po seizui ngalin Ruben Amorim chon tun din huna kumsom thum mi chaw ala ni ya player theina sang tak nei le maba khel tur tam tak nei ala ni bok season khata game somnga tanga somnga panga vel po thata ka khel thei turin a thato ka kan team tan hian ala khel zelin karing bok
chu mai pialama ani hi han enta ula gola khung thei pialama midang gol khung tur siam sakpo anei thei emema season kalme ka goal contribution anei te po hi pui tak ani chu wang chuan ani hi kan lama mowa kan captain ani ya achuak don tia an soi hi chu thodik tok lo ani kan ti ma hian awm rengang tin amurim chuan asoi Sky Sport lamin atarlan danin Bayern Munich lampoin an forward Leroy Sané chu contract thar zepui antum ni in alanga tundin huna ama du mek tu Arsenal team tan chon hei hi thulomom lo tak ani rinom Leroy Sané hi tun hnaya a khel mek na Bayern Munich hi chuasan turangin thom aleng na sakhop maya contract thar chungchanga po club nen anin dor lo ni tarlan ani man bok amai ro chu hetinga Sky Sport lamin an ron tarlan le ta ka chuan Leroy Sané hi achualo mai rin na te po alien chhole tran ta hle Wayne Rooney point Trent Alexander-Arnold chungchang angai dan aron soi vele ta Wayne Rooney chuan mitam takin Arnold hi an soi sel thina ke ka ngai dan tlang takin han soi tai la Trent Alexander-Arnold ta hun manang hi ke point kalo mang towa kumsang ni soma United team ta na ka khel lai khan club lian tam takin khati hun lai khan Mizo ma mindu tu zinga Chelsea Real Madrid le Barcelona te khan thom an nei lian emma Real Madrid kha khati hun lai khan ke ngei po hen ka zom te hle amai ro chu atopa ero United team tang khel zel turin thutluk na ka siama khati hun lai karil ruput mang le Arnold taril ruput mang hi ai nang velin karinga Arnold hi demna kan nei lova Real Madrid azomani point thil makni lo tura kangai tin Rooney chuan asoi Bournemouth lampoin an defender Kerkez chu an chelzui theidon lo niin anin hriange ni The Times lamin atarlan danin amanza da tan pau million somni panga an phut thu an soi tarap maya an fullback player poimo Hungarian defender hi Premier League club Liverpool lama kan mu thei arinom chho tran ta hle tun hnaya Kerkez sian a khel mek na Bournemouth hi chuasan apoi ti lo thu le chona thar machana trophy choi thei tur club zom adu thu alo soi towa Bournemouth chuasan in Liverpool apan mai rinna alian ta hetiang kara hin Liverpool lam hian an midfielder Endo chu an chhuatir don ni in alang ta nipui transfer kongka loin hongtura built-in atarlan danin German Bundesliga club Frankfurt lam chon inrem na an nei pui thei don ni in alanga Wataru Endo hi Liverpool lama kan mu chun zom arinom lo chho tran ta Court of side lamin atarlan danin Liverpool forward Darwin Nunes po Newcastle United lama alu rinna alien ta ni in alanga Court of side lam hian atarlan danin Newcastle United hin an forward Alexander Isak an chhuatir chuan an chhuatir naman atangin Darwin Nunes si senglo an tum dhona tundin mana Liverpool in no mana hian Euro makta doiza somvel an phut ni hin alanga Newcastle United hin hei aya tlom deuh hian dor an tum ni hin alang thung chuti rolin Liverpool lamin Darwin Nunes si chhuati ran poiti lo thu an lo soi towa Newcastle United lama kan mu thei mai te po arinom team tokin atarlan danin Arsenal lampoin antar malam thom chak an tum na konga Victor Gyökeres chu senglo an tum do ni hin alanga Real Madrid tun hnaya helmek tu chu makhal an tum ni hin alang bok Victor Gyökeres in season kalmek amang tha khop maya hemi wang hian du tu po anga hle adu tu zinga English Premier League club lian tam tak te po an ni ya La Liga lam atangin Real Madrid le Barcelona lam point thom an nei ring hle chuti rolling striker mamo Arsenal lam hi an thom aring ber tura ngai ani ya team tokin atharlan dana hi chon an senglu thei mai te po arinom Chelsea lam point thu thar an nei vele ta nizana mahan Atletico Madrid winger Tracet mai Simone Guiliano Simone chu senglo antum thu tarlan ania Chelsea lam hian Simone mana hian pau million som thum vel po the chu antum do ni hin tarlan ani bok Simone hian season kalmek amang chhelutuk lava game som thum pasari Atletico Madrid tan khel to hin goalie akhung towa midang gol khung tur siam sak tum sari anei to bok tun na ya pheichon a game khel a hmu nom thin khop maya Chelsea mit atlung chhota ni hin alang Manchester United lampoin Alejandro Garnacho chu an chhuatir mai rinna alian chhozel maya nizan nama khan Spanish news ten antarlan danin Napoli lamin Alejandro Garnacho mana pau million somruk pasari vel the chu an tum chu
United lam hian an pom mai thei ni hin alanga indoor na po hi akal tuan arinom ni tarlan ani to bok chuti rualin news trend khatin an tarlan danin United lam hian Alejandro Garnacho le Victor Osimhen te in thleng dan ngai to antum ni hin alang thunga hetiang zong po hin an transfer hi ain let thut mai thei bok English Premier League club lian tam tak te chuan Ipswich Town striker Thazet mai Liam Delap chu senglu antum thu tarlan aron ni vele ta tun din huna Liam Delap hi Chelsea Manchester United mai baka Manchester City te chuan senglu tumin tran anlak thu puan ania City lamphei hi chuan an cher chua player hi senglet le antum nge ya Ipswich Town na akal tir lama leilet le theina dan an nei chu man tangkai antum ni hin alang bok City lam hian striker an mamona asang chho khop maya Liam Delap hi kan mu le mai te po arinom Zlatan Ibrahimovic an Messi le Ronaldo chungchang a soidan hi handa vele ta ila Zlatan Ibrahimovic chun tun hnai maya khan Lionel Messi le Ronaldo te khai khin chungchang a chuan soitur tam tak ka nei lem lova player ro pui tak ve ve chu an ni nge he Ronaldo hi chu athil nei le athiam te hi athorim na wang ani ya Lionel Messi ro apian pui ve shrim shrim ani ka ti thei om me Barcelona team tana ka khel lai khan training na ani hi ka mu masak ber khan thil ro pui ani hian ati thei coloring dai towa chu mai pelama athiam na te hi a natural lo ma khovel pon na tangaron kal kan tiang chi thiam na ang hi ani hi chuan anei ani Ronaldo po aro pui ma anin tuklang viava chuti rual in Messi thiam na hi chu pian pui lew ani tin Ibrahimovic chuan asoi tun hnaya Barcelona midfielder Pedri chu Manchester City nen soizom an ni na sakhop maya hemi chungchang a hian Barcelona lam chan thu chu ron nein Pedri chu zorlai ani lo thu le shaltum na an nei lo thu an soya Pedri po hian Barcelona chu chu san atum lo thu asoi ve bok City lam hen Kevin De Bruyne thlak tu tur an mel chhona sakhop maya Marca lamin atarlan danin Pedri hi an ot viava ma se Marca lam hian zorlai ani lo thu an soita ole hatichin hatun tumatan chuni tamai se thlir tu te kha channel mingai hlut saka chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe lam han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mo chhole zel don nia